Rastrasongha Bharatni joykar Bharatiya hoda Pluralistic and tolerant India ni constitution Bharatni abohai mangpili nukjakha Tabok Bharat hakotor ni bagwi o kogna mani naharkha Rastrasongha ni resident coordinator Shambi Sha human rights salno kitingwi a salo kaisa panda songsajaka National Human Rights Commission ni bwkhaktwi aro kognarna bagwi kobokjaka Rastrasongha ni adongno o panda nogre okra angwi manjaka Bharat hakotor ni president Draupadi Murmu bini logi manjaka Human Rights Commission ni chairperson Supreme Court ni retired Justice Arun Mishra o panda Rastrasongha Director General Antonio Guterres ni sijak kogno porikhnaraka Shambi Sha bo shaka Tabok Bharat Rastrasongha ni Security Council te G20 wo presidency ni hai international songsta rogo nangkongma ni asok thai manka human rights te stable ni hamkrai ni samung bwskango agogi telangmani bwkhak Bharat ni naikol mungni bwkhak nasilaijak hayung rwgwi Sharp shaka bisi kolokma romui no Bharat human rights ni universal policy te jotono borom rimung te concept of justice ni supporters hanei shaka bo. Video report Kokkorang.